wari umunsi wa shampiyona y'icyiciro cya kabiri mu bagabo iyitwa Ferwafa Men Second Division League season ya 2022 na 2023. Ni amakipe 20 agabanyije mu matsinda abiri, ni ukuvuga ko buri tsinda ririmo amakipe 10. Iyi ni shampiyona yatangiye ku itariki ya 12 Ugushyingo muri uyu mwaka. Reka twigarukire mu buryo bw'umupira w'amaguru w'umunsi wa kane wa shampiyona wakinwe muri iki cyumweru dusoje. Duhereye mu itsinda rya mbere mu burasirazuba bw'igihugu cy'u Rwanda, ekipe ya Kirehe yamanuwe na Rayon Sport mu mwaka wa 2019 ubwo ikipe ya Rayon Sport itsindaga ibitego 4 ku busa Nyakinama yari yakiriye ikipe ya AS Muhanga kuri stade Ngoma. Mbere y'umunsi ngo uyu mukino ube ku wa gatanu, umutozo wa Kirehe Eric Mushimiyimana ati nibyo twiteguye neza nk'uko twateguye imikino y'itatu duheruka, turashaka gukomerezaho ko twatangiye guhinda. Mu gihe AS Muhanga imaze imyaka 2 mu cyiciro cya kabiri, yageze Ingoma ku wa gatanu saa 11:25 z'umugoroba. Kano urugendo rutoroke kuva mu karere ka Muhanga kugeza mu karere ka Ngoma. Mbere na mbere ni urugendo rwagenze gutegurwa nk'abakinnyi. Urugendo rwagenze neza, twageze Ngoma amahoro nta kibazo. Ubu ngubu nyine turi kwitegura kuntu match izagenda. Nyuma yo guhiga ku batoza bombi, ku munsi wo kwa gatandatu umukino waratangiye, maze mbere y'uko umukino utangira hafashwe umunota umwe wo kwibukanya kwigendera Muramira Gregoire witabye Imana. Uyu ni umusaza wamenyekanye mu kuzamura imana z'abakiri bato. Ntibyatinze umusifuzi Kakoze Hussein atangiza umukino. Amakipe yombi yatangiranye ishyaka no gusatirana ku mpande zombi. Umusore wa Kirehe witwa Diodone yagerageje gutera amashoti aremereye mu izamu, ariko kapiteni w'ikipe ya AS Muhanga Bate Shamil agasevinga ubuzima bw'abakunzi b'ikipe ya AS Muhanga. Gusa nyuma yaho AS Muhanga yacuritse ikibuga maze ibona amakorner menshi, ariko umuzamu wa Kirehe nawe akayibera ibamba. Mbere y'uko igice cya mbere kirangira, ekipe ya Kirehe yatsinze igitego, ariko umusifuzi wo ku ruhande aza kwemeza ko umukinnyi watsinze igitego yari yaraririye. Ku munota wa 75 rutayizamu wa AS Muhanga ukomoka muri Cameroon Amani Paul Valeri yaje guhusha uburyo bw'igitego bwari bwabazwe, maze umupira awutera mu maboko y'umuzamu. Nyuma y'iminota 4 gusa, umudefanseri wa Kirehe Ruzibiza Prince yaje gukandagira mediateur wa AS Muhanga Ineza Janvier, maze umusifuzi Kakoze Hussein aza kumwereka ikarita itukura. Nyuma yaho ekipe ya Kirehe yaratatswe karahava, ariko umukino uza kurangira amakipe yombi aganyije ubusa ku busa, maze Mushimiyimana umutoza ekipe ya Kirehe ati umusifuzi yatwibye igitego. Nakoze cyane, ndagira kwanza amaze shimira abakinnyi banje ko bitwaye kuva ku munota wa mbere kugeza ku munota wa nyuma. Ntabwo byari byoroshye, ntabwo njya nifuza kuvuga ku ruhande rw'abasifuzi, ariko baba bafite akazi kabo. Ariko icyo navuga nuko ino match ntabwo yagenze neza ku buryo bwa arbitrage. Ntabwo ari karita y'umutuku gusa, nkuko nari mbivuze, kuvuga ku basifuzi cyane simbikunda, ariko kuva ku munota wa mbere kugeza ku munota wa nyuma mwabibonye. Abari bari ku kibuga mwese mwabibonye, nawe ngira ngo wabibonye. Twangira igitego mu by'ukuri, igitego cyari igitego, dushiduka ntibaza uburyo igitego nk'akiri umuntu yacyanze. Ku ruhande rw'umutoza wa AS Muhanga Abdou Mbarushimana ati amakipe yose yari meza, gusa twarasa uburyo bwakabaye butanga igitego. Ni match nziza yabaye, ekipe zose zari nziza, ari twebwe twari beza, Kirehe yari nziza. Hagati yacu harimo amanota 2 bifuzaga kuyongera, natwe twifuzaga gutsinda kugira ngo tubanyureho. Ahanini nicyo cyakomezaga match. Urebye muri rusange navuga ko ari twe twayoboye umukino, nitwe twihariye umukino, nitwe twakereye uburyo bwinshi. Hari umutwe twarase mu gice cya mbere, umuntu yatereye mu izamu ca ku ruhande, hari chance ya 1 contre 1 mu gice cya kabiri match yenda kurangira, Paul abonye atera mu maboko y'umunyezamu, kugira ngo nitwe twayoboye umukino, nitwe twakoze uburyo bwinshi bw'igitego, nitwe twakagombye gutsinda uyu mukino, ariko harafe tubonye inota rimwe. Sisa niko umupira ugenda. Uretse umukino wa Kirehe na AS Muhanga, muri iri tsinda habaye n'indi mikino. Ekipe ya Impesa FC yari yakiriye Vision FC. Umukino wagiye kuba Impesa yaruka gutsindwa na AS Muhanga ibitego 2-1, mu gihe Vision FC yari yitwaye neza itsinda igitego 1 ku busa Interforce. Umukino wabereye kuri Camp Kigali. Impesa yari imaze imikino 3 yose idatsinda, yashakaga amanota yabo ya mbere, ariko abasore b'umutoza Muvunyi Fils baje kunyabika Impesa igitego 1 ku busa cyatsinzwe n'umusore bakunze kwita Baba, maze umukino uza kurangira igitego 1 ku busa. Mu wundi mukino wabaye ku wa gatandatu, Asport yakiriye Interforce, umukino uza kurangira ubusa ku busa. Ku munsi wo ku cyumweru, ekipe y'umugwizatungo ukomoka muri Mali Ivoire Olympique ku kibuga cya Mumena yandagajwe na La Jeunesse ku bitego 3-1. Undi mukino karundura uteganyijwe, Etoile d'Ores yari yakiriye Vision Jeunesse Nouvelle, umukino wabereye Ingoma. Etoile mu mukino waherukaga yari yatsinze Ivoire Olympique ibitego 3-0, mu gihe Vision yari yanganyije na Kirehe ubusa ku busa. Umukino waje kurangira Etoile itsinze ibitego 3-0 Vision Jeunesse Nouvelle,
byatsinzwe na Harerimana Jean Claude bakunze kwita Kamoso, mu gihe rutayizamu Hatari Nusu Samuel Chukudi yaje gutsinda igitego cya kabiri, mu gihe igitego cya gatatu cyatsinzwe n'umukongomani Fred Masudi Dido. Maze umutoza Nsengiyumva François bakunze kwita Sami watozaga Rwamagana atahana amanota 3 yemye. Reka tuve mu itsinda rya mbere twerekeze mu itsinda rya kabiri. Mu itsinda rya kabiri kuwa gatandatu barakinye Amagaju Inyagisenyi yanyabitse igitego kimwe ku busa Rugenda. Ku kibuga kigasiza Esperance FC yari yakiriye umukino ireba uburyo yatsinda Alpha ikava ku manota 2 yari ifite, ariko nibyaje kwikundira kuko yaje kwatsindirwa ku kibuga cya ibitego 2-1. Ku munsi wo ku cyumweru Intare yakiriye Nyanza y'umutoza Jean Paul, dore yuko umukino wagiye kuba amakipe yombi anganya amanota 4. Si icyo gusa kuko amakipe yombi yari yarinjije ibitego 4, ariko Intare zari zaratsinzwe ibitego 5. Mu gihe Nyanza yari yarinjijwe ibitego 4, bisobanura ko Nyanza ari imbere y'Intare. Gusa abasore b'Intare Football Club bisasiye Nyanza bayiziza ko itinjijwe ibitego byinshi, maze bayivumbikamo ibitego 2-1. Maze abasore ba Ntazinda Elazme meya w'akarere ka Nyanza bataha binyiza imoso. Mu yindi mikino yabaye muri iri tsinda, Gasabo yari yakiriye Heroes kuri Rugende Stadium, maze Heroes nyuma yo kwisuzumira mu bidoro bindi binini iti nitwatakaza imikino 2 yikurikiranye, ko ku mukino w'umunsi wa gatatu wa shampiyona yari yatsinzwe na The Winners ibitego 2-1. Nuko Gasabo ku kibuga cyabo ihatsindirwa na Heroes ibitego 2-1. Undi mukino wari witezwe n'abantu benshi, ekipe ya Gicumbi ya Kamarade yari yasuye The Winners ya Perezida David. Abafana bari benshi ku kibuga, maze amakipe yombi atangira akina umupira hagati. Barakenye bageza ku minota 45 ari ubusa ku busa, ariko mu minota 4 gusa abasore ba Kamarade barangajwe imbere na Dusenge Bertin waje gutsinda ibitego 2 mu minota 4 gusa. Nyuma y'umukino maze umutozo wa Gicumbi Kamarade ati nari mfite imibare myinshi ko abakinnyi ba The Winners ari abakinnyi batari kubaza umupira. Ya biranshimishije cyane no gushima Imana kuri iyi ntsinzi, kuko match yari ikomeye. The Winners ni equipe nziza, abasigaye bose babimenye ko izabahakaza kuko ni equipe nziza. Biranshimishije rero gutsinda kandi ugatsinda ibitego 2. Naje mfite imibare ko The Winners narayirebye bakina na Heroes bayitsinda yari equipe mbona iri gukina kandi mbona ifite abantu bakiri batoya, abasore bakiri batoya bazi gukina. Cyo nasabye abakinnyi banjye nukureka bagakina, tureke bakine igitego cy'isi gihe gishakiye. Atariko kandi hari bamwe mu bakinnyi banjye batari bahari. Fabien umudefanseri wo muri Axe Centrale ararwaye, yaravunitse kuri match y'Amagaju. Umukinnyi Eme kuri 3 yarwaye urukebu, niba nibuka neza nshobora kuba nahinduyemo na Shadadi. Umutoza wa The Winners Ndereyimana Alphonse wananiwe kujera iminota 4 ya nyuma y'umukino ati iyi ni football. Kambanze nshimire abakinnyi banje bagerageje kwitanga, bagerageza gukora ibyo ari byo byose, ariko ni football. Muri football abamo kunganya, gutsinda no gutsindwa. So turatsinzwe, felicitation ku ikipe ya Gicumbi. Ndatekereza ko shampiyona nibwo igitangira, turacyafite byinshi byo kwiga. So nta kundi byagenda, ibyarangiye byarangiye, ubu tugiye gutegura match zindi zigiye gukurikiraho. Ndereyimana Alphonse bakunze kwita Mupagasi yavuze ko intego yabo ari nkuko bivuze objectif ya The Winners no kugira ngo tuzamure impano z'abana kugeza ku munsi wa 4 wa shampiyona. Dore uko amakipe akurikirana ku rutonde rwa shampiyona. Mu itsinda rya mbere Etoile de l'Est ni ya mbere n'amanota 12-12 inazigamye ibitego 10. Ku mwanya wa kabiri ni ikipe ya Kirehe FC n'amanota 8 ikaba iziganya ibitego 3. Mu gihe ku mwanya wa gatatu hari Vision Football Club n'amanota 8 ariko yikaba iziganya ibitego 2. AS Muhanga ni ya 4 n'amanota 6, La Jeunesse ni ya 5 n'amanota 5, Vision Jeunesse Nouvelle ni ya 6 n'amanota 5, Interforce ni ya 7 n'amanota 4, Ivoire Olympique ni ya 8 n'amanota 3, Asporo ni ya 9 n'amanota 1. Ku mwanya wa nyuma hari ikipe yitwa Impesa Football Club n'ubusa bw'amanota mu gihe iri mu mwenda bitego 6. Mu itsinda rya kabiri abahungu ba Kamarade n'abambere n'amanota 12-12 n'ibitego 6 bazigamye, mu gihe Amagaju ari abakabiri n'amanota 9, Alpha ni ya 3 n'amanota 7, Intare ni ya 4 n'amanota 7, The Winners ni ya 5 n'amanota 6, Gasabo ni ya 6 n'amanota 5, Nyanza ni ya 7 n'amanota 4, Heroes ni ya 8 n'amanota 3, Esperance ni ya 9 n'amanota 2, mu gihe Rugende FC ni ya nyuma n'inota 1 n'umwenda bitego 5. Turi muri shampiyona y'ikiciro cya kabiri. Ngendari Munyantore Eric Karikez.